na ukurukwa Kids First Talent Search First Edition chitariki kianda ni chitari tag of war musiku musenkori kuragira bwangu gotenga gotera egosoria suikawari guata chibalun gosoi gunime na kuminyoka wakati penalty chumo pira wenkoyo negosoria badminton na boigo neria ya hula hoop abanyangira banene kumburu kunkurbogusi no baraba gokye ababuiri ni gobara igudie gobuna t-shirt amaburi ibintu byogosomera nechi medals ababui komi kurbo chinse muchonse ni gobara irwe asitaro yamasaimara rikyo mwana obono ikiagiro kwirikya ni kukogenderete nechi shirinkiri bweyemo so asumutanda obo ase www.camelpark.com guse reservations at camelpark.com guse wakesimi asinamba noti isano na ibire eye monye isato isano niseto isano nemo isano kianda inye guse noti isano na ibire isato inye isato isano niseto isano nemo isano kianda inye guse noti isano na ibire isano nemo isano na ibire maragatano inye umoyega o Kids First Talent Search First Edition umwana utamocha Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mesano mwanju muri ya kerwende de gotobwati bona katuke chinsa chiri chaba na kotuitwa kwanira magana siasa na magende kyani goriri ko ya Jumamosi gomugani witu krasi studio katujugo kwanira mange goro ya siasa onyore buna litukorera ya Jumatatu chitariki 25 iseto mutinyo gatatu mwako yirwe ne 20 mbotambere kotuitwa kwanira siasa na magendero karomogani witu krasi studio twa kwanira onyore buna mwako ono yo siasa barai aho bae sokiro chikoligi birugo aho anekroba chikuribiru bw'abana birugo bwa MC bwa MP bwa Senator bwa Women birugo ne binge bakobo president ya sensitive ya Kenya kubona mugani witu krasi studio tuchikumwali bagato erengero kyao chikuligia se county ya Kisii se county ya Kurwa yorana nabakwanda kutubwate sensemeria mitandao Facebook kutonyora Ndizi TV News baga sensemeria YouTube na bagotonyora Ndizi TV News utari kweba goto tweet @Ndizi TV News bago na boto tumera SMS ya ugwetera se namba yera se skin ya igora bwo tigamweli bagalia bene nyaraga ko tumanyi ereningo tutarenda guchi bosyo mbye mono karibu sana si studio yera Ndizi TV nero bwansu mugusi teto manyu manchu muriyuna ayeningo mbye mono oyo mintu makori na my sister asoko ngali bageri lya bene kuja gukwana nabantu ba minto ba mwanyagitinge agusi ba minto bonsi ase babeta abale gusi nenze yido ya Kenya ni jinsi ya maiko mbya mono na nyasa abaseseni inche marieta nene ngangoro kwa umwaskof olia otigete gasi agatimoka kera akorite gasi yae achole tuna nyasaye iya ari kubwata nyama n'ubwarimu kana akorite miaka ya 40 bono ngatimoka nkaranga nyasaye ongigoreire na ende nyale okorera abaminto mwanyagitinge na kenyingi mana ulimwengu egasi nyasaye ndangiri inche seito weburugera ali bochi burabu a ward umachoge burabu a constituency Kenyanya a sub county a county ya Kisii seito ga imbwade jinga cyane ibere bona ni gamenye ingorogoro yari bari cyace nande buyiburwa na ari rogoro nanatebira bochi machoge burabu erita bishop darate yumanju muri rietari yaona ritarakwana erieta nakwana igangorokwa omwaskof olia otigete gasi kaya yete miaka iriyo gotige gasi nando yore korengo mwarimu kurwe primary bako mwarimu we university igon karanga na bere buya na nje insoe ase gasi ye
yobo gavana wa Kisii tutaraika bishop ni gotore na bishop cia Josiah Onyancha nalio mwanju muri atakomanya igwate na askofu gwatigirabu kurende ni gotore na askofu Josiah Onyancha oyu urigite gukuri kirukyo gavana se county ya Kisii bona poto tebina ekirukyo goriki inje kero nkoligia ne kyobo gavana wa Kisii naende nkoligia buna umuntu litenenelete utabwatie kiama kare na akorete uchunguzi yano butigibwane kana nyorete nga esensi ya Kenya ndobwati byama yama birororo nigabire byabantu njibwati amaroro nkarora ngambosa koso ibyama ibige kogera ibirororo asa konyoro burai na koiba kibesa kurwa saba na inchi unabono igwa ikinoneta nitubosongoga ibyama nigabikirororo ebinge okanyora nga indagiri bubere ndagiri bisana dokora lakini mbiri ko batenge ngibyo kikokora abantu babosongo ga igoze gusiga iga in terms of development iga yabani gora se kiama kia bene independent candidate nje igande an independent candidate na ande ngidene ngidimbu ati sponsor ndeyons sponsor jana abantu bagusi na abakenya bali bagombeka none gari amabuta bono gwatena kwa bere askofu ase miaka 40 konyarutara retire kora tutengo bokorerwa ngakibware ngake je no muntu miaka 40 turiko baskofu goli moyege na retire uno mwalimu o Sunday school mwalimu kamya bana bake gocha ngakore gazi ya youth mono ase livitifare electorate yendo kyandu seti ororo indiri mesuko yagete Kisii kyo bokabira mwaka 92 hata wa sinjiro muntu narenge rebitivare narakora nyasayo paka ole mubwane muri na ruwe toro bote ni nororo abantu bali bitivare na Kenya ngima mama yeno limwengu inkaruwo bole mu bukagajwe kanisa bwe family yane ngabutora paka bone kanisa ni nororo inje no mwangirikana onje no mwangirikana no nyomete no nyiboleire asoba kare bwane bo Kristo igo na anziri kurunze uno mwalimu osomia bana bako Sunday school ngache youth ngakina baka ngabo member ye synod etole diocese kuruwa ngakina obwasi kube nagete kwa juice karona ikire miaka 50 na hata waziri kwa obwasi ko buraisi igo na endende ngarra ko bangire na korerego bono tikana nje insoye gitiye kare korera abantu baminteka ko gara nindo jenga nimbwato bumanyi boisaine bono bishop ngi kiagarate ogateba buna ochukurigie kirukyo bugabana se county ya Kisii otagiete kirukyo ndigyons mono egento giansuguma yaani kirime yana manyinga ekero nkorora obokoreri borega igase miaka kurtuka nyorete uhuru se itobosongo gaiga oburayi bororo burayi obobe uboke nyomba no ene mirimo yuke kuruga iga kuruga kyomayekanete lakini mono egento kiangeja ngina akorere serikali bune commission ya marimo ga busongo yana akitinkarora amangana yogukumia busongo seito iba mot wrong tekani brumi right or wrong nero county embe mono enyibi obukurumia sense moya ebiginga gusamare maito ngo gitoro kwenda roro abo bishop tujuko kwanira mangana nkikiagarito gacho ogaswa ase kurigio kero kibugabana mwacho murire igoni gotorerero na Reverend Dr. Josiah Onyancha oyo obwateganga yo kurigiro kibugabana ase county ya Kisii akara atagete kwerera mono hatena nkikiagarete obera askofu asama tuko amange ande bono wesokirina anyaraka okonya aba Kisii county anene kara kurigiro kibugabana ase county motekerere onana bogoto mari boria ogwetera ase namba ira se skin ya urabu omobori boria atako mobori kiaro so ira se studio atoerere eganga yaye yo kuri ikero bugabana nirerie na ndingi kiamo ngusete gochikori ikero bugabana ase county ya Kisii bishop nae gwamweta ebye komonyene buno chikori ikero ya Kisii county gose nabantu bagosugumete na bishop use goswali na bogotokonya tutaraenda guchime mono igoro ya gwatebana igoro yo ndimero tutarasororo lakini monto kongusete uchikori ikero gose nae gwamwete na tiga ori ikero egende ke gyokori bugabana tere bona gianza mwaka 2013 na atagete gotenena ikero kyo seneta lakini ngatebi ya koraira ngora mwaka 2017 aranga tenga bonti gande ne bagandenga ya kora tigora alitaya tigori taya na ayo kole miaka 60
na ende teli yobo rie kero ge kia basani ba no mate wi kokoro butuki bakantenga to bese ko bori obo sene tamba ko konya na to komanyete askofu na nda no mwalimu ndo manyete no na abana ji university ya wasomiri na somi university talinke university ya Kisii no mwalimu ugema na somio ni kinde ngo somio gwetera se mtandao abana bane bari na somi university ki prince bi school na abalimu tikanipea mi witness amangana ali kugunga 64 marks itimbwati njonya kwa nyole nugo ne yarongo kwa bono gande ikwari ko bigabana aina maoni ya bandiri saji na kwari ko tokonya nkaranga enda bantu bamizwanya kunzuguma iga abalimu na abakristo na abasani bari ngolaga na nkaranga tiganzo ke kwanja lakini timbwati besa nyasaye na rora ngobura ina bantu baminto tiara bange na ubanzuguma bono ririnkwate abuna tubwatie kiama tubwatie kiama kende gyonsi kiama ayo bwate ni independent inkwara kora tobotuki asiko so kiama kende gyonsi osikoro jena independent ne ra okonya bishop njeno mwana ingurire Kenya ana aberu mugaka bono mbwata abachukuru Kenya na gotebia obutugira buna akorete amarisacha inkarabia mambiri Kenya buna bono na gotaka ngende indukwana kiama kende osengende kiama gete ebara ndebi nditangani ndalo kimilioni 30 ekinda bwa dina za milioni ya matimbu ati igeyo mebire Kenya ebiro asokolo sikibeza ingarara na ande mbibwati amaono asike songo ndabe kenga they are not philosophical in nature philosophical in nature they don't know what they are doing egasi yabo no konyora kibeza cyokaigo abikijinde cyabo imi bagende I know ni manyete ebya megasi bikokora in a democratic society lakini Kenya agaiga ya no izikora no kivyama ebikora zigurira ikikura kigocha baada y'ikikura byasira nandi kwaje kubigocha igonkarambu yande ninje buna Bishop Onyancha osasiko Onyancha bantu baito bagusi bakaraningiza ine bangemba korera imirimo ya Nyasaye Bishop Garuto enderete abantane nengo ikabarabate ana siasa nege mwere enchabu akego siasa ni mchezo mbaya abantu ikabarabate ngakyo kare ku associate na siasa na no mu bishop kwa beire ngakyo ko rigere siasa kwa ma kwa yakora because indira bana siasa bakora mana lakini am bishop ngakyo je siasa ye to jagenda umwana ominto tigango tebiga nje no muntu na asomire politics and religion kuja kurukwa umunyagitari asamangana ye dini and for your information nje no mwalimu my highest qualification in education is masters in educational management and administration kidigiri embwate kianda no kirolega ukiakiro yimburukanije igona asomire amangana asiasa na amangana yikidini ensengima omuntu akotebanga siasa ingane nchafu wose siasa tikwenderetia abantu bekanisa bazororo uino omuntu umuliri tigakije to basomi siasa mnanande na akwani mnangwana butambe church or religion and politics are two distinct institutions but complementary. You cannot separate the two and you cannot mix the two because they're not the same but they are complementary. Yaninga amangana ye dini na amangana yobona siasa ni yakire yente kama buna esiringi korugona kurunse mutanyare wonjoleria lakini byo kolega siamo mwana siasa bwati abantu bae no umu bishop gozo murandia abati bantu bae abantu ababonzi no mukore no Nyasaye siasa yeko kwenchavu engunde gotioka asengenjo tojo abantu abachafu mwajo abantu abachafu abayibi abakurumi bagenda ororo bamana gotiokia otherwise politics is the holiest institution ever on earth if you elect the right people na banso amiligo ana bamanyitego libagaria kanisa siasa ndiliye li bishop Garuto endete kumur libagaria ri kanisa siasa ndiliye kanisa nero ekorwa omwerekeo kusenere ekorwa oborori lakini yasanga bere na bakenya banya bere ensi ito ya Kenya akyonyoro no yomo uyora abo nyanja nje na babere batatu bari isiko rero ebakuburukania okonyoro umwasiko oyiri umwana siasa madabaho tindi gote abangu umwana siasa umwasiko gozo umorandi taso siasa igago tiga mangana yeka nisona na litayire aso bakoreri lakini toko umwana siasa na ndo umwasiko oso murandia ayabano yo janganye kanisa okore kanisa turubero ngoli abantu baitane nje bano burande iga ninje ngisaida kogara
na rule ase kanisa ikote mine dinge kora mangana yenzo bukaya yo mangana magundo injebono mwana siasa lakini omwowe Nyasaye bono injebono nchesante nine riri ntwa kwandire goro yo bokurumi twatano bokurumi abaraye bagachorwa babera kini kanisa abakurumi baroro tuma konyorana no ni kanisa ye bantu bari kunyege na mono ingina gerkerire no bokurumi bokobo bakano na baraye bakanse tari kora abantu kochorana na baraye baya bishop umwana uminto kwa boli swali riya omwana no Yesu Kristo yoro motoria mwanya bantu amangana yananya roche naba pastor abambarororo ebibiliya goteba iga tari bonsi bakateba ngata bararobunda bwigoro mbarororo barandi barabasiko bubuno nyanja bale kisese cyoro sana basiri abana banyasara lakini gisuro cyaboneke nene igotari kiro yo mu burdenga na asikobu urangiri abandi mbare bakirororo batageti kibesa cyane kanisa eshimanero ororo nikibesa ngirororo abatomani no bali barabarayibe kanisa kwigure igo nonye kanisa rone kionga ky'abantu bose ababe twatangiye kanisa nembe abandi ikibesa bakuzazima cyaba rumo na siasa aria bakorara insa basiko ibakanya rwenda amwerekeza amatenga ano toji gutya umana kwa babono mwana Yesu nira kumura ubu no bosoku oborene gona singe nje abantu bande basoire kanisa bali batabwati okurangira ugwanya sai bakiroro abandi bagiruka basiko bayiruka barandia boka akwibatiza nje no muntu na kinete ko runze none kiyange yo basiko bena etu ne kanisa yane linakora natika ekarto kwa na siasa oikatorarigeria magendero akego gusi ngikiro cha magendero ekarbono anene Kisii county no otegete kuriyekero na kiro cha magendero aroro magendero akoriru ostara akor bishop amagendero akoriru na aro lakini tara akorwa wikirana niki ekiwango kiria gusebina tu arengerere dia akorwe unabono iga gakinya bere era aburi mo isonde ga igetaoni ha ngaibono laboratorio residenciere onye ngwata magozo nikosolewe enyumba yo mu gavana ngayire bono kugumu mu gavana gamenyete enyumba agokondiza erente house yani beza ngikia kiti ngikobori toyunga kibeza nkiarwetu kiganda ukigaiga kibeza ngirororo nande kisinere ko kibeza kinyinge lakini kigoso ase nyobuko y'abantu ema magendera akoriro kintara akorwa pake kiwo ngirita kire nebintu binde bibe kiparapara ro yisari yetese ngiyo bukurumi kwanyora abantu barobisi nande nawo bako ni majipara bako rozia makori na bukitenda nande nawo bako sabrae obukurumi ubware kuruwororo mojoro umuntu buna asikovu nyanje olitaye utabwa dibimwerere umuntu ukuriye kabenzi nikaye zirikali igabara magendero yo gukumya nawo mukomije nawo amane mugabo zongo digabandebi uzinimbwate kebe kino ene kemo nani yoski timbwate nande nali kunyakwa kiki anembwate keke nakike mbamanyete bali nakora tesa bokora na gutwa gari mbamanyete timbwate yoski igobono ingike kwerera magenda gutarokana gutakorekana magenda ni akwira na inse asengenjo yobokurumi na inishimbo tams corruption igere nene mono wono mura sita bozongo mwana minto osongo ne town boni wenete na nyirigireti kama tukama kaje kwa bere city mji mkuu kati ya miji mkuu ya Kenya central bank yoroche ya kiro mwana minto matianyi ubushiri nani ya samurai bya sana mwana minto matianyi na bali bande ba watranire kiregento airport ni wete ne kekike ebintu byonse no birega igo osongo bono ete tabarayi bali bakororare buno nyanja nande batabwati tama baitirobote nana mariga batanga Yesu asometiga ingikira gokonyo irense yingima gogojigo kumambiende wabekwa kibutinye kwa sita ibintu byenze yetoka rebira byo bono etubwate miaka 10 ya devolution gesa devolution of serikali jinga chajete bishop wikaboniga yarikoba mia irenga ase mia irenga kware kwa amagenda ase Kisii ya Kisii county nare ko nya 30%. Sababu ya nani Rode gitari ite kurunga rivaro njenona karwari yu emoja riero it is of international standard lakini ryogo ndiyo uko igwa maryogo enda ujaria ujimataria ogore kwari geruga maryogo tayo njena jira ari njo monyene no murwere ngorwarande yana jete ngati eriye ngwete kunya rebotu
this is no nebo dibaro igona ko gatano amayo koteyo oiro bagabana ni gukora nyira ni birengo binse umango chagurunse no tari diriria facilities ino na kota ya moja liaro it is of international standard na kulire ndagero lakini iliyo bimi naona asipini no nyanko vita teyo nje no manyete town ya no bone asingi nje yobu kurumi to konyora no nyana entetere umuntu akubuni ko gorwe pikipi genda ko jawo ogudika genda ko ji ema genda ko jawo maadenya kwa ro jawo ono buganga iginti kinga libaro le 5 6 ne wele teri ine me kono ngoro na ro ngiko sororo I will streamline things ngakitora goro bokurumi obo ogana dote akibitangani veka abantu bakorani ki ministry veka abantu bari babwate uchusi bunanje bano ngoira bano ngiro bwabana gando kingi kwa hewa igankobe kwanya no enzama education igankobeka an educationist onye nensema yoburimi igankobeka umuntu obwate ujusi yoburimi tindi kukwana yana bosonga ali bone gase cabinet yongwa yarole abantu barole bali misplaced umuntu otenerete tindi kwana maria baze kongita umuntu otenerete abange bali manyete andi yujale kimyaka ni name them ndinda etio bane marieta because ayabona nta origere cabinet yawe go chigocha cabinet yengobeka onye ni education onye ne health I will look for the best medic mbe kororo umuntu somerete burwari umanyete ento ko umuntu somerete burwari umanye ko muira se agriculture umengubire zipara ngejo kororo onyanja bono iga mnandiga ombeka sindi the education iganda akole buya ombeka samangana social na youth na ino nda akole that's my area ona yakware to muntu omu engineer kwa mubeka atata wene tikobera ikine kiginto ikitanga ningokora beko muntu asako fili uri andazara nyare ikine kigitiri uzi itoga iga kwa beko muntu tama itikende idanza bene kulu ono kenda gari ndo kusaini weka Bono buna kwa tangasino na kiro ke bagabana okoligi imechando kyoroje abagusi go se Kisii county bagwetera mono erie ko museze kabisa no isoko so bagabana na boko bakonye mwana minto emechando ni mingi emanifesto ya ne buna munye manyete mbosa mbege inga emanifesto ne twale binte 50 tinga chibu ebinto na abegire se manifesto ya ne bintu bitano byoka kemo because I know the importance of the raw land place in any development. Litangani ndunguli bot kucha ndin ki commission ya su bichama lemo uzina bata ibono iga uzi kuligereria uziterie town kinyombe kikobe kuroche igoro enda bono iga kikora bano wajiri roche igoro abantu babe ko bunyira roche orali ki amare marionsi aibetu tubwate evidence ngene iga ibetu gango nyairani kiato go develop town una Kisii onye boli mumbo iyo nano mugaba noro no muboli uyo mugakongwaye nababa danga mali mu buzungu tayo amarimo narora kinyara tama buka yabantu bakulumete amare muri tanga ni pakanyairani amujibu bwa seria ano goteba buna marimo no nyari gukonyerani alibire na ko bade evidence osi ali serikali lakini tupote mpaka kiombege ko rwani goro yejinde mereji National Lands Commission kero ki insemo ya korire kuikaboniga aye ochikonyorenga Kenya roro inaba a commission ya marimo umugako ngwae onye onyiweta azare mugakanzigite mugako kodiga asienene na amanyite Onyancha dagitari askofu kera tu arengaria tu amatereti oli mubono gwe serikali has not implemented even one tara implement aungo mwa zero aye bono ngakira jiko korobera I will simply implement aye ngakira korobera implement enyomba ebekire se para etagwenereti yeko genda yunze obole mu bwezi tarinje bijiko obole mu bwezi warenge bwijiro ukaira records are there bono abana inji bisho mdiba kababo akosekero kwa keru chigura ndi nawe ka kwa relax kwa tena ki yabanta ambanga krete kura nandike korana goko bamigano ne nyombe gotagura ejine chikura cha uwe sareri na kyoroje ringaneri abana inji baminto babe tamwanya gitinge nangu kwana ingana kungu kwana ingana niji kampeni kiane mbama yidi buna asko Onyancha kwa gwe miremeye ngedari muntu ngere na maya toja gondisanga ninje ngwa kama saa yongite ari bono ngita ingi yeso lete tutakweto ngwana yasaye ogokwa ngota ijunga nase lakini ndige elieta igo njai urigo according to the law na ende I know the law
iya umwana sheria nda angosoe land the government can acquire any land forcibly for the benefit of the society. That's a principle in law. No enaye kusenje awajali bwana minyingo ali Onyancha ule mwoto wako ile uko uratole tobe ke gosene tinga gosene nyagitari lakini bako compensate ko kwanga tendeke by force because you also belong to the government igo obole mu bwako songa abo ibire tutumie law kuneta kile Abono mbosongo Kisii county twa yani twa kwanire town ya Kisii kora kwanirango county ngima bono kutumotijo ward Iriana ward county ngima kora nyakora ikira ngwana maremo tadiga igoka bozongo ngwana basitu magena situ Kenya mugonga paka amaremo gaibire usi county ngima lakini musacha tayo gusemo kungoma maremo bono iga tigo musacha atene no yomo ababago abatukuru na barabu zese kuri cyo bogabana mboma ile barenga bare kwana kuyiwa no yomo okwana ingoro yobo kuru wekinde mero bozongo ga wose gusika ngingima akuna no yomo ngeko gara abange te are beneficiaries abange no baraba kurumi ando mbule wango atayyo no mukurumi ase bartororo kera a documentary abone to tonyorana gose mosio debate ya gobanaterio mwenzi kero tura kwane na liora aporo na liora kwane amanganayo na bana ingi mbama nda mungo kwana na ebwete teororo na bana inchi na baruba ba feedback chabo ndoji toikabe kya ntotakete totabonde no mukurumi onene na baranyarka kwegerera lakini bine birengere bya ugo kwana buno Onyancha birengere na akore miromororo birengere byo ene bya Onyancha tari bya Ndizi TV kera nera ni gakwirondera kurigiro kyobogabana nkwate abana mechando kinandoroje abantu ba Kisii county bagwetera eyura chikukora kero kwa iruri bagari ko mugabana abantu abagotu including mamo mindo ibono oli mwana olwande tena rutinye gitari oro abantu abagotu nyasango nyenya ori kiro geke naratarire nimbwa toro libutambe igankorosia egento yekorokwa homes for the elderly une kingore kanisa ito ya minto catholic yakorete abantu ababagotu bebirwe bachandikire serikali yeito yabakonyire ko bayibinusiye byebike lakini kibe hagiri ngiri kwikera abagotu ase manifesto ya noroche abantu bari myaka 75 nyasaye karankonye umusara gwe gabana no munuru emilioni plus ya mana maruburubu kakini ndo wane nuzwe ngimano andiri quarters na karo bwarimu tindi egeri mumyama yo mudinyi na bonko butora jibe hajane asokorokia ekirokera likia ngagache ningacho muchyo yomo ndeta abantu nonya na muzino 100 imbarende abantu aba bachandikira bagina nabagaka abana babakala America bakalisi bakarukia inkana no weso bakanyara bande baurwa bangentu nabachokorora kurengana no manyibwa ago gavana ngeko gara banta ba ko chandika bikosi abandi konya bari chibesi chobogo tu emyake 75 ujongo nya bari chibesi chobogo tu abandi ngeko gara ba ko chandika kurengana no tatone abantu aba umayitekera wikire emyaka go chigoro chinguru jigo koera abandi mezo mekorobia chinguru cyaba chinge bono konyora gose muise ko ayo gose mumuroyo komokonya gose no monjo zo monjo korori abandi mbari abaminivu mbari abegenwa kwanyora umuntu yanyara jibe yibakanyora na nibabwata mabata babaura abandi muigura bakongentwa itwa lakini babe kwasegete parose yizukuru na batayibuna miji ya wasebuna catholic jaji iteroseti abantu abandi ba identified strictly kuri binyora wao nabo bakorendwa mambi bayirwe kanisa bayi breakfast banyakora kugitiriri umunyigitari no aroko barende cyabulini noere igabara amenya matuka amangi inere mijando narorire yara ntokwe abantu betabagotu ne cyana uroroje ninkwane de ori bicana manifesto yani nimbirengereti unabona ngukwana iga omwana obugikombwate sikero kiane my running mate yangu cyasiba mumanyi omwana omorere myaka 29 bono gorge nindagita abana youths bagwate kisemigi nara ukoboriga bishop ingikegero gogo chakere kiro bugava ingyo tachakere ko runse ora improvement no ne ward otiro ma ojo gase ekero kibugava mbuya mono umuntu okwirigereria aye mazwari na aboriwe na arego tene ward ya aliseito bo kiborabu na arego nyora kiro yeki yara bande baje bade na sarasini
yagenda mu familia nandi kiwango kiana sena ikire no nabo gabana bange muri yango tebi na ariko umanyiti ko genda aso oranyi muna bono umuntu mugaba no muntu omunene is a president in a county bono maria njengu singi mandiredi ina ariko genda gaki obo MC ase nangwira ne yenteke sana zindi na no ujumbe na ariko genda sababu muna bono nkwane zeito njeno mu machoge tuli kinyomba inye amachoge na bwa banene abakione abamba batatu abajinindu statistically tingonyora kero yekyo etogote nabandi mbura bono birugo byabagenega byaera inkarara naende ikirugonda ati ne bono iga obugabana nakore gusi abantu bagusi iyenga bunangore abantu bana bagumuringa ki bakora mu muroyo mindo matiyangi bono nyatana ko banonya ne ekyamani yetundu bali tana ko bakende bono mundu buna matiyangi aki na adiegero geke status kia ya zara ewe abantu banga matiyangi bono ndubo commissioner gorari wa marimo njikota kuli bindi biziniseka bona ziwana aruetonganza my own farm asina konya abantu iri korona yacha ama trained psychotherapist ngwate famu yane yotujo kande kindu kidike zininza kandi kena abana bande bona tiango boriga bishop nkwabo mwalimu nkwabo bishop mitobiri kwa korire ogakonya abantu bamagotana yatuse kwa bishop kerugeke nabo agusuka kujibosio abangina abangwa ba identified okaraba konya none beseria enge kwa konyo tiango kola kidinga si lazima usaidie mtu kwa kumeweza andi ngo inyulinge ndiko sera abantu ngwate abana ndiko katura abana besikuru mbamba nyete sina kolega si yanega iga sentimeri simono enge komu masongo nyansanji sikuna akora gana ku David Vale ojoli gele kora muyana sina rego somya abana bo kana bana somya ka university ki university cyo jinza lekwe endo babolinga umwalimu Onyancha takitonyanja na akaboli mwingino roze mwizikonde nga injuga iga yando bwata watu gikoli sex for marks or sexually generated degrees or certificates umubolinga Onyancha ngoboli alinge na ende nga injuo jaga iga tora arosio bosani ngo bikira marks hakuna kuna naso miezi kujana ku problema ngo chakuja kujigoro maana idimbwati iyo maitene ndororo gati runa bate bina babisho waba bina bali mutoro turababe lakini je ngende kingeyo abana asomi buyayiga nandi mbamba nyete onye asina asomia na akora te mwana ndemo bi akezi nyanda inga nkwangeto musiko kandikira uzomo ngina bwo muntu kanyara no mbwate am a man of integrity and is good in my call is integrity and servant leadership ewa inkora turaba alimu abange kero bako retire gosiba gutigimire muri wakwe gore school bamakwende aingo gore school bishop ya injibona nago tebya mangana anonsi ingeno umuntu na isomiri from a very humble background umwalimu mupitu paka bono nde doctor injibona naje dikolita iga na nago tebya igasi yani ngora counseling ngeno umuntu ngorangira unagenda isukuru kichera abantu aboroje babwate birengerero kweyunga rero umugako imukiro butero umuntu umuntu yo mutu na abana baitanire ibine ibintu nsomerete kitigiri cyane mbwate masters isato kitigiri ibere kya masters egira mangana yo a counseling na counseling and psychology nara wadana kiteba debingo Onyancha to debi raina buya ekya kira bagabana kiro muntu kubulika kero kyo bagabana we bangire na bwato mokonyo na bwato yago support yo senator ne women deputy Onyancha to debi team ya enerie tatone tindiko kare bindu na abantu bande bagokora egintu kira kinde no mogo ko batebya nandi tiganda ara batebya manyenga Onyancha ningo ekana ari koligia running mate yane itu tuku 3 years koligia running mate tinyore tino eno yomo kena ta keto mungina let me be specific korubo bugirango mate usiko rubonjari yenge no mukristo and after the truth number 1 integrity abo mungino nyomire utanyomire ole singo lakini ubwate integrity ngabeka abantu bane tinyore tino eno yomo kidiri na yetu kire fake paka bono ya danga yaya tigandi gibone youth bone mbwati youth as my running mate oja kombwati zindo mwana ole properly trained uyo ko chasba mumanyi omwana ulikire na board talikie sanya na mirimo okosomya liki ko secondary school nakya guru chasba mumanyi ngali bali chache running mate yane ewa
Omo gumende base timu yao nere. Aye data ngiti abana ngiro baja kochora ngiti mbwa tiki ngiro ya kochora oine are running metiane Iga bone running meti ya uba. nje gande independent nande engorangiria iga ni manyete nga abande mbaje baseriwe mbaje babe frustrated acha sabki milioni ko miata bwati toiwe kama ndo andu na independent kuromo MCA omo chumbe bali bose bakubulia bagabana tole independent ni njwamo kiagera ebyama bitu na ateba tali byama mbiri philosophical mbiri atisi biko chikocha igobono bambu atisi tochamo all independent candidates ni meta bandu lero na mambye mbaje batamande batamire ingene elita na tete ingene independent kurwe miaka ya kurumagega tinine ko yumba iganga lero niga igande ro niga igande abantu bonsi kurwa 9 constituency che county yeito ndiye obisiane minyingu aliere alia se Toyota between Toyota House na Kisii 94.1 FM ninju alia tubikanamo as independence Kenya independent na bangi baro Independent gutwara bara simborende yao nereri yobegete mbuya mono na rwete Nairobi goro muisonde na Nairobi ayemana ina akora ngorengera lero ko simambi ngokera bare simu ekaro ko liye simbo yao embanza baji simbo osebi manyeli byana bitano ni mayere nkaba bitano ekemo negesicha mbara approved ili bacha konga this time lakini gonkwa chorete bitano ekebegesi egesicha enkoro ne binde kolenge na batumirete na ndeni na wango bate ni mbwate kobi igo mambi na mambi ende bacha bakoro junguzi bawanjere egesicha bawanjira amache bawanjira liroba kiera paka bali eli ndujugo lakini ayebone bitano rende katokanyete kiombegeriki kia political parties bakochorere aengere kiroje kiye kwa roje ne kirisi kwa bana na bitano tata ni banga kende kionsi basi ko egesicha izi symbolic egesicha ngikia minute basi ko ngari roba egesicha tata ngate na kio ekora lioga indi lioga dia vendedere geibora lira ba kwate lira no roje no to gotinde kwa no to kuruzinda na to kuria na machi ne nkoreye ine yimindo na irete ngom bitano kwirete bitano irete and they are very symbolic ni banga kende kionsi ngorobuya iko ninge kanyete wiki yemba jabanda angeli ina bade tingo ja very busy ya kuigunje ne psychologist lakini abango tuma even one of my sons or my daughters pa bandetere gwate bruni gwachorete youth ko running mate yabo asikiro kiboga bana inga kiroji emijando yaba youth ko bana embroidery rase inona county na kirojo majando yoranya ko kwa rase county asaba ndo bachandegete na ande banga mune bomu kuje kulibuka mambi na aba youth na kiagara ngarengereria omuyude nero kumbwatesia kero na aba youth na bangina na bachandegete aba youth ni manyete ebange bomu iziko libuke ko sambense na ende nko ba won timbwati ready made solutions but I will call them for a discussion I will call them we sit down for a conversation kiagara abana mbalega yabona babwati baka masters PhD abana na entra kiti bara private abana ni public umuntu gabwata baka PhD engenda kiti ko bwate gasiye yamaboko jinjara inze igise kama amo mindo ni mobile taka nyumba ali ngaka beigo amaji ni mbegeto manyekero e system ya amaji azaligire mumachoke bra bwingima muntu teyo okorozi ebramba pakanje bosonga ngakezi minu cyo muntu bosonga amoire abana baita baba bade gidigiri nimba teyo na nimba ereze and I know we will agree nonya kubwate paka PhD masters these practical skills and I thank the government of Kenya as to quality CBC and banyara kisha in a solution bari nyire kiracho riningia togendere practical skills only kinse kikiagendere ide practical skills ko bwate ubwarimu nyora ganto kande gaiga technician kabe bramba kabe driver unande engine driver and when you information engine taxi driver and I'm permanent at the pension alisaka hawa nonde eka nonde taxi na mbwate taxi anaria ujijonde vinga kibubere na kwirira matanga amakuta kwange anyala mabere iko nto tegemyange ngeni somerete I'm always proud of Sakacha and I give example to Sakacha Sakacha no muntu orete ali neuroscience lakini akajagera bondera gabani namba iko ukebaki lakini ero morra sare humble yourself takada ndio kinjara kijitame tiro aye mugino egechiko ake plasta tengereza nyomba kuneye
kuhanyire degree wasomerete ingegorera basa bange kara asomire gente aganyete white collar job atari korigereria ebinte ebinde. No, it's lack of guidance. Some matter of lack of guidance and they have misinformation. Bona ngigiana na quality school 70s. Oh kana kai jesi form 2. Igori ikira rubwarimu, igoro mwami. 80s, early 80s. They are kingiyo. Abantu basomire na ende bona ingagi ya change. Igo bono we come on na diversify skills kya. Amerikanika, ukiana ba technician, ukiana manyi to gasa bonde. Ora mokonye. Tategemea kirikyo kasomete university or college. Yeah. Umajumuriria They need to be told the truth. Umajumuri ni gwete na lero tokari gukwana siasa ndito kabisa turi na Bishop Josiah Onyancha gukwana na ngaki abwatekerenga aisoko cyarugumu gabana bwe county ya Kisii ngakiago chikoreta munjuri kwandegoro yaba abanta bagotu okwandegoro yabasa ukwane ni ngakiago chikokoro bokurumia si county yetu ya Kisii ekarara uri bagakobo mugabana bwe county ya Kisii kote turanda umutumo kumokego tokwirana ndokwana mange na hiri boliraga ni kumoboli tomagwetera namba irasus kini egorabu igo toska Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omubugani ukamil park nigo ariganirie omugiko munene bw'abana okurukwa Kids First Talent Search First Edition kitariki kianda ni kitariki 10 umutinyukane abana nigo barahamiraniye ase kigosori buna kugendi ubwato bwa kontimbu tag of war busiku musenkori kuragira bwangu gotenga gotera egosoria suikawari guata chibalun gosoi gunime nakuminyoka wakati penalty chumupira bwenkoyo negosoria badminton na boiho neria ya hula hoop abanyangera bonene kurugo gusi no barabagokie ababuiri nigo baraigudie gubuna t-shirt amaburi ibintu byogosomera nechi medals ababuyi komi kurwa chinse muchonse nigo barairwe asitaro yamasaimara riki umwana wobono ikiagiro kwirikya nigo kogenderete nechishirinkiri bweyemo so asumutana obo ase www.camelpark.com guse reservations at camelpark.com guse wakesimi ase namba enoti isano na ibere eye monye isato isano na isano nemo isano kianda inye guse enoti isano na ibere isato isano na isano nemo isano kianda inye guse enoti isano na ibere isano nemo isano na ibere maragatano inye umuyiga o Kids First Talent Search First Edition umwana utamocha. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi.
mono manjo muri karone ta kubati umuroberi we karoto kwana siasa na magendera soro kongorwa gusigo sasa ense tengi manyirana ono romwako siasa tutete matuka makuja soba joyo bonne bu mwako yega karuri tukuri rero tole na Reverend Bishop Josiah Onyancha uyo kuri gerukyo bugabana se county ya Kisii karaote abone se kwa uri baga na leta monjori amanene Bishop konyo tutarenda somo tubuko kwa twalenge igoro yabasai abasai bangi ngutume kubara mangana siasa batumekwa barete buraburu no na se amangana siasa aya sobura iwa sasa campaign yao makiro jabasai batatakeri gutume mba tumekwa asekorete buraburu na mabera manene o murario minto ande mbuyamo na tokombuli swali elio nyasaye karanje ngewe uburayo ubugabana abana ba minto yiyuti abage nimbarengereti yankororo ngo yundere abana b'abantu bagoja batumbeka baye gusiringi 50 ngagenda uramenya lebe unabona butukari bone abana mbale bandama yejirane ginaje ngabaonya bakondoka ngayo mwisho lyo nyanja turabeka kiposta cyawoga nabeka no bisiani ngolo toro bakondama simply because umuntu akabayeta kamia aja kondama injebune gabana abasa abana bake na abatebiri umwana oyo ukombwa dibine deputy gabana yane Jasper mumanyi korunyari bari cyaje ebijyane ibike nimete bijyana mbiro birarendeti bakubuya makanoga nabona umwana umindo umwana bikundoga namotebi nga bikundo ya ndose cyo hotera ubuya kabisa ingise ko boye kabana ngoro cyara hotera engo ba ndaba ni kareji ibanga yiri nakane myaka baronse ibiyombe buna kopa societies tuaba akibesa baronse ibiganja todebera butarensi kubwa tole to atumeka ekero chikura chia ikiri na tuaba tiga ono konyora abana baba batajia makano ba talented bana kubaja bana siasa baba 50 eite ko bakonya tubaronse igire ndubuna chikopare chibusa tutobaini kareji batu wale biyombe ngo bayiregere mbwate gabe karia pasa bana kironi goja ni mbwate birenge ari binene nana ate biri yutu alina umiranire aina rama rana manene mono na kwa na basomete abasomete ni batalendeti ni mbarengereti lirintu akwa ndegoro yeji para tu akwa ndegoro ye jindemero ntukwa ndetigoro ya maji amacha arama ki bona wagunde egwankuna munacha kadingi sibitengo tioka korua ama tukata tubuona ali minyingwa amaji ni namba 1 ngoba pe yepi maji tayo bane ngubuga ngaki kambani ya maji kambani ya maji tima diko so ongwaye ero mugaba nisi kisaresi nabwo atamaje mwaye maje tayo lakini epiri ero namba 1 musiko ndara mnyokia batoka abana balirana batiko rent odiko maje epiri ya maje kia maje tayo unabona maje tayo bone na kitura goro mujando bwa maje nandi ngeko gero mujando yororo obo kurumi unabatebya amaje naro gisiasa njire kiaje daria tuabegete mitandao kisi yoma tabane town yengo kinere amaje akegati timanyiti patiti wasani hoji ne dirima nazo mete magazeti nga bati ruwaka ne pi ekera bego to tokonya pakajibaga akana ari naro kora bujuni nero we have to put the right people to tige siasa kando abantu babo songo ga account yeito banyora amaji magira libone mnabona nga magite dingi sibeti ngo tioka timedi usenga ndanga ngwengo igwale aita bini una jive CEO donora amaji amaji teyo nanda water is life onye maji teyo na marwira aya igaguja tuzumbwe amaji n'ubugima I will make sure I put the right people bakumanyi kintu kirigaria with my influence maji ayatakosekana Kisii na amaji tuasaliri kindoche ongwa yatawa wira kutrande mete bahagajire paka roje ime ona amaji in the near future giroro do wada busongo ubosoku tikora maji mota ni petrol sa Henry Anyora korubogita gote ana appreciate our sister. He has called this a good leader, wish him all the blessings ya koruna sa Henry Anyora korwa sensemeri ya bogita agote abuna mbuya mono kabisa nara korukuna Onyanja bantu tiba kumanyeti totebye aya ningo naende ngai oruete inki kwa rakolire no nyanasi oruete inchemusa zetura bokora inchemusa omale ngaya korwa bomajoge chache ogembo ngwe bole tata inje nabatebya inje no mundo ngitenenerete
tigango lakini tete na ringo mu bishop era gote na bantu mbako manyiti aye nero tamanyiti bochi chache garia kana ringo mu bishop ebintu mbiri twakorire binge genda masongo garia mbiri bie bona byatagere arore with my influence as a bishop I brought in donors from the church I was heading as a bishop genda masongo etaraja nira ba utambukira abana omuntu masongo ake akane nyama yonsaria ekitachongero ndo heti bono iga amacha arororo with my influence donors amacha kuyugo bakabono nonya basimikire meteye ga mutris na binte bingi twakorire njuma temu mu bishop naringo kenyingi man ibine nje kuja kusiga iga yali bali chacha kana ringo mu pastor mu bishop barengo ron tu abwatane to karosie bintu lakini siasa gasoro robna siasa roje abasongo bakatika bana bakagutituro nere me hata tali wocha nara ukoboli na kibishop na manyete bana aba ndanda kora through my influence ndeti yokwana abana bachire jinsi jangu buna bangi through my recommendation abande bagana ni migutano bakagana hii kanisa bakwa mauchi yao abande kufata studies igo kwa bakonyire nara ukorokuna Edward Momanya koboli na kiboli ngo bishop abantu abange barase kanisa nigo bagocha be korona nabaya bale kondekero basokire non habara na bachorwa nigo bagochi baba babe erenga kitora mayana netabauti ariko bwase abandi diswali eri gakina riraneria timetiko sena tategerete mbona ajiri nere bona ndiga kitari mangana diamura ndiga gakino mwana minto Yesu ni gatebete iga tari bonse bakondo tata para robo na bwiguru utatiga bari bagokora ogwanja gwatata nyasaye aba bishop mbarono mwizo na biko mutandao omo bishop wa uro muntu omukungu ngetindi no abo mu bishop no kanisa yango gutago reka role ki setani na likamba manyite nani bishop zinikanya te ino nyanja ibintu engwata ki church na nataki no wana secular leaders igo chikanisa tali bonsi barandi abarunge tatone munandika tali ngane iga najisivu abantu asemenyete kinyoro kiane na ali minyingumba amanyete njena yabo kimbwate mukungu omuntu ozemizi ko omuntu nguro omuntu obukaya yubi morality beka esiro obo ibi nabe commission amali mu bosonga eto manyiti umwana oyo zemugaka no ane kebegi egyosi kitimbwati kibe hajja kwa pio mesa ita sesole aba kurumia aba milioni 20 milioni 30 tobagane lakini kama da inu kalije tinkolia because you are being paid generously onye na areko ewu 18,000 600 per day not per day ekina na gamba na andinga ina ali jikoiba no musara nguli na alingo tiesi ekebe aso nyanjere tiga emyaka yare bono mbwate sena ikire tali bono ngukikoiba agana ibete Lydia Nyaboke akoboliga borolingo oyo koliegero kyo bugabano Onyancha eraba buna ochodri ko bumugabana akotebe inkia ko kanyera bumugabana mayakoreta monjoroli ekiara kara linka sebiruge bi no ena se mangana ayuarandi na bale competition ebinto binde bikoleke inkia ko kanyera amayako bumugabana mayakoreta monjoroli mbuya mono asaba commissioner wa minto twalinge kianda oyo moyo monje mumachoge borabu na dinenete ekiamani yito James umweno mbasa muboli era mwachole director yechae we gave recommendations but we had no powers to implement abantu bari ku implement national government the county government bakarare legacy asingi yama kima bakabono iga ni imanyite ibintu twaterete busonga ibikorire maminja yeri ikiko nonyene kemo abarada bajite koti ekine kenya gotura koti buna bono ebi na koti amanyite bikwenda te bitutu imagine odisi nangukwane godisi gabozongo it is in the hands of an individual chego liyo lengaria police arenga in the hands of the individual we brought it back go to the records have the records lakini implementation mbe kuna agaria governor I will implement it ebintu mbira ebingi bikundete nabatebya nanda abantu bali barenga na litwara ngite commission ali sekalija mbamani ndibintu twakorete bosongo obulemo obomo kitaito titi sana 10 abantu bangentanire 99.9 ebina bili koti ga as an environmental code ne byamari na gusindo bwa byamari mo
ayekero oli gusene murandi registra kwama na kurujite to didisano mwakora politi n'abana siasa none Nyasaye ayo dosibirwe oroge no tukuturuche Ekertos kabosio nara kubona. Hey Bishop, can you tell us reasons you are leaving God's ministry? Kerono kubona inki ekogero gotiga God's ministry ogenda samangana siasa igotarichi besokori to politics if not money. Ngetindi getiga cia Nyasaye igana akorete obwari mu bwane ngakura igana abwata ndi obwari mu bwa scope no burandia na eresa kurua bo Sunday school youth Akira bona era gote ana igana aritaya kwasura siasa igone chibesokori. No, that's a wrong impression. That's a wrong impression. Tubesa nimbwata bono iga ngitibwa ndi mwana sukuru yozomia ngino mugaka umungino no litayire enje na litayire ebesa tubwate isa ine yenkulia and I'm contented with what I have but I want to offer service gatari besa ngolia onye besa na ngolia kana etwa maki aria angabone ende epiro ne kana mbera imende igo I want to give my people service ori abantu ba uzima abwikiro nsa kwibyosi mba manyite nge mondoki amaki eba asendete iyo nkunga kama sasi umanye kwa hivyo nara ukubona inkirindo tatigera abasaba bake bakuriye ibirogo obasire cyangwa atana abasamba takerwo sirwa abakuriye ibirogo obatige bagendere kuriye ibirogo obakonye tatone indi na yansire obura yuya to gutigira abamura anye gukite sukuru ayo masomete inyore karomo omoruoti Sulemani asirete omwana oyo oli no mumanye story yawo mura oli bae Jeroboam na Raham oli oire da mayote hana akaenda saba kaka tata koranje kaki isoni gato sumbwa gwata bakungu embura kaki otuabere kanyo otowe biri misiko tuarosire enda kaenda sebichana ebichana bikawatenga ya tiga majesa y'abantu abo bayikore kabisa obabekere misiko na kibunda igobora yuya imbolibo amakongo ni kimori that is why ngibuno mugaka omwana oyo nerete abe running imitiane is not in the age of my last born the last born ya ne geboire 15th 1992 March omwana omokenerete inesa ininga ninda gete bichana biba abagaka ke bintu mbire byabona bya modern ntamanye bena amaizo bichana imbi mate wangu wangi binde bya computer wangu tukani emigisi turakore gasi yengi Simeon Ndaba akoboriga mboreri omugavana oganyireire naki agokore campaign yae anene karate abu nere tariko sera twarorera abantu abange squeeze bagutumia chibesero na semekutano ba abantu babo erokane na tabwati besa gosera naki agokora campaign cha atone asidire Yesu tongi kura yao nyeko ganyitengo sere ogosera is primary. I've lived in this country enough to know emiaka ne emiaka abantu babere bagoserwa tigango tebi aye omonto minto mogusio ntegererete ogoseruoko kwabeire ororo ngitingo sera ndangeri asoborwere bore omwana ari nyigitari usomaga usomungina nge number 1 ndangeri usomwana gande sukuru ninge number 1 ndangeri asoko konya kwange ngende yonzi ninge number 1 lakini ngiro muntu nditayete e pension ya nabantu babanyete e senior lecturer musana kyakolia elibu 10 kero mutienyi gachikaenda sama matanga kyagenda sama ruwaire ne bintu bile birinde ngobori wo konya kuchetani ligau tindiko rupion ditea nabanguru 200 na 300 ayeto kuiboria abantu abakosera oro abasadani bakini yibesanga yepara ngaibajirusia tigamba tebya abantu baminto inubae abanyabesa abwe lakini okende county yawo jagorakirania moroje bintu byabaji bayarege ndiko kwana abantu bakayibona kibesa abantu bano batamira bakabistoro sana ime igo kurua ogosera usibese yingira gaiga anyway why should you be bribed to vote for somebody ebo momete bwa kongire bishop bona bande batakana ke bajino no mukutano go como transport bana bana kwarangira ndusiara ngoma kwarusira ndukuruba machoge mekutano ngakyo motakwira tusiye kobo kurumi monene kinyigidari chiko ba affordable amaguri yebinda agojense kirege ntege gojense abantu bamenye buya kana somete Buganda edore yari 69 ina kama masters agiya kebaki ubu mo bwari ngiraisi ina somerete 120 ngagora masters yane in education akine sengi yobo kurumi
ebindi bikogenda iguru that's where tujandikite abantu bari Kenya tata babwate abantu batano 10 abuguridi Kenya ingima lakini tusiki dizirubo no brayo buya onye nemirimo county abana bajija kwa ranga di presence neroro mangana na Kenya itingima mangana ya kworo kuma sengi yobo kurumi abantu bane babwate nibo bakwe bangane abana banza gukurumiri abana bayiba Injene vanisindubi ngonpalikire dikorwa sensema ya Nyaramba ime ya Nyamira county bia monase muchadra mubato muya no murayo Onyancha niga tino murugyo yasnante na no mwana wa Finchina na no mumroe akoboliga mboreri Onyancha ere asekerukyo president inga kokoboko osinga wakireko omboli bia sana tatone ntibina nago tebia igande independent amangana yanga Kusembapa, kusentinga, kuseruto, tinyo. Asimio Kenya kwanza. Simio Kenya kwanza na Kenya Kenya wani. Injenge kura yane. Buno Onyancha omugabana. Lakini bono bishop abumbu yoko kwana. Lakini obwata abantu bali maiga yao. Bali yote kwa mwerekeo na ki. Buna Brighton, kusema Koli, Sara. Nkayu mwerekeo. Buna ebono bishop kwa rabele. Mbaro chingondi njiri na yora tebi na ki. Gochia, ensino eroji gochi. Osegochia. Bishop private koma monyerande but I can't come in public no nyana alita irente benga ka ruto ose ka papa okuno ko bakana jingondi cyane igango masomiga unango somia private and in public a good leader should have the following qualities abadigi libanyenga papa noyo bali barona abange batali babero ka papa na His Excellency the President abantu nabange baro qualities umuntu uyu nero gete Nyasaye to kumiro Nyasaye ekanote kumiro ko yumino uyu muri nere gaiga igo umuntu gwe kaichorere agiye siko chamara igo namango momonyera ngora igo kyanyimbu atoboro lyo bonene namango momonyera badino tini public okuno kutiba itia igo nonje nabora monyerere kando ekarutwa monyera ngo tebi ekuru yabo bege gochia to be kango zirere ngora igo badino tini public arenke kugira abantu bachore anda abantu ngo jabari to monyeranga togenda kuchia because of APCD lakini tinganya kukwana ikiagara abantu mbare bajuwakera ruto na abantu bajuwakera guseraira guse oyo gubori mogako oyo morandia yo moteri Kagame mbaro abantu nabange baro bajukira bamutuli igongise kukwana igo na intervire utetemogera dio muntu aichorere enkarache ushauri I'm due to pound as a man of God. Como te vinga, togenda kuchia because of APCD. The final decision ni yao. Joshua Nyakundi korujinse mojiri chia bonchali akobodi na mpuriringo Onyancha. Onde bwensi aracha bali bakuligina ere birogo osebali bakuligo bokabana. Bamotei na ya ntigere bamotei na ngo bari ko moegasi serikali yagosoa nanje. Tatone. Ena gote vinga 2013 na redo gotenena. Kiana ona rekulitaya retirement na kuli baede 2017 lakini nganyora ushauri ngaiwo bosemina abagaka nabasani abakotuna abake utari koira ngora bone bande binga umeiva kwa ile bono enere ngaki yao na ande diante y'abantu baminto onye mbago njora singa kiye tari nganga badire ninde this is the right time ngwende ko hamba buno mugabana mwana bate bingi no muntu ndi bari pisi nimbwate biazara byane buneri corona yacha mtu akonya abantu free of charge na yoto mtandao bali bali biziane na bali to bakonya counseling that is giving back to society abantu abange umuntu rusiya ngo biri kwengenda usori kunye simo ndebinga bishop wankonyire abantu bali bane igonto ntogende roko igo kinta iwo bugabana chikazi ni nyinge bwa bono igana bono kero umano imintu magule ndangireti no it was a sort notice and I think a bishop ngojore usema na makuru again inje no muntu wanda de kwenda Mombasa bono kurua abantu bachandike tensei ujumi ya rira abantu omungi nako muko ingendo itana bana baye mu biroje ensengima ibine bye nere gazi ngokora ana very in line no official bwa no bwari mu bwane counseling ine bi ndongo kora aba counselor asba mi ndore ka nyamba amanyete ngenje ningo igo no ni ndego bugabana ndi aka wema ngo bugabana abanta wata iro gokonya niko bakonya financially usina masaboko ko bakora bishop kera kwata na turiko sera turiko na ogokonya ngurunde una bono iga abantu no baragi isimi
amatanga stoko genda Onyancha ngorware lakini iganguru girimbo ategeke abandi ngonda amabare akuru 200 300 muntu ino muri ngaingoruzi ngo igirinda bwati I give what I have a pension yane momanyete omwarimu kiwango kyane na ateba nkyakuri igo mbiya ni ngo eshiringo se 100 kiri cyane gisese niri kiringo kinanyora kiri cyo bogo tubwane tindikora baye garu kimilioni kyao lakini agera kwerwete ko liye kero kibo gavana ngo amete na o spending kororo yes and I'm aware and I'm spending ya ko move around iga none ga yango ga mabuta nona sengo genda sa matanga abeire ngini yoyomo ngo genda before or after ngo ule ndagira nera abantu balia wikirifu nyanjoka ko boriga twarora abagabana bakorigie birogo ase Kisii county babwata abantu abange mekutano lakini ndorarora Onyancha kabwate mekutano iyo erenga kiagarwa ka siasa ya amina nge no muntu mbwate my own style of campaign house to house tindika ndi liororoje litatole digango tebi timbu atibeza uji waka abantu baje mekutano yane ase mbuso ngamele nyimanyite mwara muizo ndi baba ajaga mwara mangana aba ndero menyeta abantu babeze mu police yeri ono bali kuma mu police abanda abo banya goro kaya atamire badigire baba ane bagire uya amye gauya batumira abayirana nje dindi ko kwebere yose ani nkwebere yose se kibesa ngikura inchole unakuri ki principle cyane unango kwana nandi gasi na akode ko abantu mbamanyete nje ni house to house nanje nyimeta sinangurikia ine style yane taringekero kwata abantu lioroje linyinge osambete kigari goja waje gukura ikine gikikura nimanyete nga going to be the next governor of this town bono tebi ngomo gusigo tebi mogusi Kisii county nkire kieke kenene ochiko makorera ekero kwairire ekero kyo governor kirie kenene no roje na nsikwe kora ekende ebinde bya kenene mono no ogokeya uzogo siria obokurumi togo siria obokurumi agirigaja yaito eri yarenge moyo ekero tu arenge national government eyi ekwete Kisii county ekwete pi pakante na nyimkirigoro bantu baita matokao kawo kyabe kya ondolenga of course using the experts tarinje nate abokobeka the right people in the right place abantu abokoteba ukojikobeka the right people in the right place kwa ba identify rose kwa bero igambo ate cabinet yale nandega igambo ate cabinet chikora ni jagma mbe bwate cabinet bunande iga bunango tara ni bwate friends bako already have a cabinet in place in case monga libagelio cabinet is there of expert already abantu bano babegeta ayaba andi njina batebya house to house kibuti na beki no mugwacha one ingekura kina bongo tara hiyo igomo umuntu moticho ward na ko maete to ende ward Jones maete gusi Kisii continent mwana mindo let me be very sincere no ena abanta no ninje kana ali wogera abantu kikura ngwikandike tuo na bolia president ninye manyete no mo MCA aba bandi rindi no mujumbe na muigu kere bara abange nazinywa tingunyara wikera abantu bonse bali ikera bake mono gwetera ase Twitter no mutandao ne ki Facebook kaki na bali na iri kimanu beso cyane tebi one aro Onyancha kikura nje na agire myaka na agire korwa 74 paka bono kikura na agire ngo cyoro umuntu ntamo manyita na komorora kinata bino muzani nga umuntu yo no muyana amorora kaki iri sosa stimbo atikisa ine kabaki embasa cyane motenga mumpisha bunara bori university cyonse yaberengo somi kisukuru cyonse wose Onyancha na gwado bokurumi na igo tikabambu atizi bandaliri tinkunyayo kerekere umuntu ubuno bwo mayana bwa Yesu turakwanda igoro abantu mbare abana siasa mbare bakwana mangana gete ararete kuturubani omoremba sense bakwana chingwana gete jira turubani omorembe bakwana bakuramana na kiro jingane ngakina leta kirigwetanga nto tujigutwara chikura acho morembo mwako na nakwana inekara abantu batabanga siasa ni nchafu siasa teri nchafu etokojora abantu babete puali protab hata waisi mwana minto no you have family na mukao na bana bawo you practice some kind of politics tiga nganjere ntebe siasa niki timanyi tuenda nyebeka aseke guzi aseke songo in simple terms politics is the proper distribution and utilization of resources
from the government. Who is the government? You are the government. I'm the government. Because taxes the government yakonyora and you go to our back. There is no way. Omorandi atendeka na siasa. Abantu mbara makuni byamana tishwali. Ngenje ndaraserwa tindi ujiwaka kura omwana ominto. Tato ominto babo ominto. Aye witirenze yawo. Oba tojiwake kura taretiza. Already wakire kura. Ekara wabu stendo jiwaka. Wakati omuntu oli omobe achikochorwa. Genda ochoro omuntu oli omuya oyo omobe tayora jikura. Ninyi nyole 89 Nairobi abantu bakagoma. Cyose badikaranja Nairobi akachora jikura 100. Abantu ni bajaba 500 Kisii County. Aho achoro umurai. Tago te banganya oseru. Mutara seru tujo murai. Ayo kobera buo oli tukerio. Otabwati kura. Ainayo mubisa Ogusii Kisii County na ndo mubisa Kenya no limwengu kiagera no anja no tando muntu yogochorwa oro resources kibesa gisirikali nero koegwa agora mariogo arosia makodi arosia kipara imoka ombora yo mwe murusio wetra se kura yao na abana aba bakutumika bobe asinge yo botaka unemployment akino na bana siasa intwe ayabara ko abana bawo Oba beso ke bati kora mabande tigatokore politics of decency togo sikana tari ngo yo gotire oino moke oineta okora mano kungo kwa akura tayari nyasaye ochorire murai wetera ataba bikikura imni ditugure moja wojenga mo begeze nyasaye ochorire murai because onye ninje jo murai nyasaye amariga batebanga igana gochorete kera kwa renge nda ya nyoko kobikira ule bono igo tigatokora siasa ingia okorama na tutige no muntu okorama muntu nenye kuwa information muri boti ngora enda police agency ni nyingi kenda IPC report ya ndonsi ntugwazo zi mechanism ngora igo muntu aje boyu lero ndugwaze kisimyeji omuntu kabwate ntura wa ko muntu so mo igo seritimo mwake bikenye tome Munda jabwato. Ando yokurwanira tago konya. Ngamba baba gozeni ngoze no nyanja. Ogo itwanga no nyanja ngitingo manyeti utarara ndani. Injenjo se mugaka korosune kabonjali. Ndebere mosikio nyanja notakire gotarira bakikura intubu na bakikura bakumanye nandi kikura ekyo kwewa akayani nabantu nigo bakwena na kikura na bakumanyete nande Kisii County nengale togweta house to house onyale obolimo nobobe tatone diamotebiga campaign ndoranza no abantu abakora ki campaign njamalo abiding season campaign ndoranza mutinyo gatano imitinyi etatu tokanye abantu abana bakalete mekorogoro no roje na bakomyo kagaiga presidential candidates ngwaro jimbara angireti mbazore tu IPC yabazorete DPP imo ki action baje sinje ya corruption DPP ta bara kede oje ba mwana ali ayiriga siasa teranza campaign ngiranza none to na okoraiga ikino nego familiarization ngo saigo inganye mutinyo gatano mutinyo sita mutinyo saba paka dale sita mutinyo nane nara odena Andrew Matunda ate pamoja mbiyamona se mangana mwa kwa nilitko lero county Alex baba yao the account me in Alex kuljinse majiji birongo nyaibasa omwana embosha ate katambe kwa kakisonga toka nyakyogiro masagara mbiyamona ase mwa kwa na Bishop Onyancha akobo nara obolia akurukuna Alex tarigitiri akabirubiya lakini akurukwa Alex akoboli na bolingo Onyancha ingiatare gwanjera go park go sekobe deputy governor yonde bwensi okoliye kerogo ikiagara tugwete na amarura bwate na maya gaki ngo ina ale kuja kuza ndabatabinga experience kiano mwana minto ega sina etero bwalimu ngise kone mu abantu naso muri Kenya kiroya asebale kipanga tedibya kukwana lakini omwana kebagendi oyo ngomusabira amaya anyone kero kya ekuru bugetutu kibagendi omwana bunsi one mwana umandu kwa butabitana abane mbura no mwana yojweya no mwana onenza ometikira isano uyo kuri bugabana kuru uyo kuru ga ona bana bane abantu enzo ometi mbura ki professor bono injene sanide ne tirobote ingwere to bigabana ino mugaka
Abukanga na babaji abota ote to ndebia e bara ko bayise yane. Kia na ingo use nimbo ate se system ya government na akolire. Igo ndali kubori o David Gabana. Ingo ekina aloje na ongisa ine. Ndanyola singo make decisions kila konyo muguzi. Mo David Gabana your powers are limited. Igo aisonga musiko ngani baga anongisa ine. Igo siko no David Gabana bintu bya otoko bikora bya. Ingo bikora kiagero moneno ukara ali to kumetani. Timothy Osoro agobol na Kimbored Bishop yo area sirviana na mangara ajuko kora se kaunti ya Kisii lakini orore kanne buna agwe toki sana asa masomae na handiko to ko mobo gavana tari ko chigwe toki man ira ndingo Timothy Osoro atone we kangi toki onye tingo itoki ingyo taite asena arure na atambe ingitato minuta aringe monto obwate nibo amasoma yondo je tatone igana isomiri no mungi none ne family yane mono mungi none na bana bane kero baje bakabyuka pa aya maji masters ni ki PhD ekyo na we kangi toki I must be proud of myself lazima ujipende kabla wengine haja kupenda kai this is a motivation it's an inspiration abantu mbamba zina rule omo pitu baka zende ni mchezo that's hard work Girbati atunga buonduko atunga buonduko koro jinse majirija nyamira awate anangosa vera bishopu ebisyo ase iganga yaye abwate to kitaba abantu bunabo korende abantu bakenya mbali goika barora ni gakoteo okwani da amaene bago jara ale taroni uno je bakorera gagusi no roje ndukwana baka jora senje jibeza bakorera bwiro gobe nara okurukuriria ni riria ni koruchinse majirija kemera akote yana tikabisho bwato tebi boronge asitoro chigo chibo siasa matukare bosi nere buno mondo korie keroke boga bana se kaunti ya Kisii nere byato teina togoso asimiora umoja gosasa Kenya kwanza tigato tebi kiagara abandi mbari tutachiko monyora atoe omwerekeo yo umwana uyo boriri otono mongina otono muzubati liliani mbuya mono baba kwa boriri liswali ligia tindiko kotebia ngojore kuzena asimio la umoja kutoka Kenya kwanza aino muntu kiete school chora omuntu mwiro getenya sai omuntu bwangete amabe omuntu bwangete abantu bamwabo omuntu bona igano mboli eniyo ya nembwate yango batebera do seti asina biruseti tinkweba lakini abande bano igo baboli after 2-3 years yale millionaire umuntu tenge kwa ruseti takota ibike diyozi ngenyo menyete noroje cyoro murai oirogete amabe nobukurumi nara korokona Fredi Nyandika agoteana bolingo Bishop Onyancha ekera alinga sense meri yejinde merubunateba obukorikana mbware ngororo na atinete bokongu erebuna Bishop edindo mochando yore kyagara nko kwanekere buna November libako base chindemero na obagerete mechando gende tukone kiwase county ya Kisii tigante beiga Nyandika mbuya mono intubuna aba commissioner kianda tu akora bozonga eyama temuna alengo lakini hakuna commissioner hata moja uliete na ndururu ena aliko batebia ama temungo charenge na batebinga nje tingyo boli mwako mindo bono iga ogiyo kurugo Samuel nyanamba mugaka boli nonya no mugaka iyo ninga jamani ito tweto jamani okurukwa James oyo mwaje ole o mataraki da weja ikuru nsema ya tendele omweno homa edio muboli egasi boli no no moyo de county ga mugetutu boli omwana ke bari kurubu maate bugirango boli omwana esta korwa manyala bari masaba mugako minto majuka kemsigasira kirintoni ntoli etino ne nduru nara okorokuna I can testify that before God Kirinto Nyombasa akoboliga bolingo Bishop na hata yabone tari go sera igobono aminetina na tojumo kutano no mache ntokonyo oingirinto Nyombasa tata bunande iga unanguru wakara abantu bano lino nkisi yase na agenda onyenzu ne kanate nina akalembo atonye 500 ngonywa mache bali nanyora aga ali mumeto yo Bishop na onga da 500 ngialenga na nyigrasi kamo na aye kanyu ededi ongo komora nyomo kutano ne toja kuanze mikutano yiji campaign yani amache kura amache no maliri ndobune bien kwaewa aba bwasi bana bali banganjete amache ko sawa amache kwaewa na alenge ga sendivini sendi muisonde tare 16 kala watango nyanje otigire igagorwa I addressed over 30 million
radio stations and TV babori nga lanji na abaete ntu arangire dali sendi Vincent to kaigo te bitori to kagenda goti ndio mondole so mini lakini resources bon egento bate ana ekero wate abaigo eko machikora kana ni gore mini je bese no bwate lakini gore mini mbako monto bana ki bishop ni manyoa ni njomo kutano eta ko ngano anesi any economist what is the name economist ta ko ano anesi for what ngi wakora ngi njomo kutano ne abantu bana nyengo ayizo tare kwa abantu ndagira to kwa abantu njiriyoka ukuza Josera differentiate tati nteba maji ga igeta onye na ba ingimba sabe na abantu ali tegisia kwa maji munywa maji lakini okoebe sanga ojo ngakere kura ya yiga kitingo kora that is influencing you negatively kwa ngekura ni hiyo it is that amount to bribing you which is a God. I'm very generous. No mwana ura rangi ba ko usinyu. Nani tawo ni anko nyorega ama to konzipi wokoria na mapera. Ka tonyo wokoria. Lydia Moturi akoboriga mborori bishop na ochori ko bo mugavana ere na abwate kirenga gyokorwani obukurumia se county ya Kisii. Kolende ochori ruo mosene to munga mugumenere bo munga osaba MCA ba choriru bali babwate interest yo kwirwanira barubuko banya nka kiara chikorwani seyeyo ekiara tabwateraneti naba. Oroleti baona iga mnangu kwana iga chikambeni kiane imani pesa nango na konia ni imanye tenga kore kiongozi onye tuli kora byo bwa tubukurumi abantu nabaita korora obumaene wa mwana aliyo ni imanye tenga change teri goja once it takes time but the true persuasion and showing the consequences kia corruption ni ndebie bibe ndino kwege nanga paka bambu atija ba MCA aba women ni deputura barona paka banda bambu atezi na senator tokole gasingi ageko garabini onye didi korabuti barabumba agoso kangi bagara korabuti you lead people by example in the wrong line baja kuwanja pono pale ngana no muiseke agotumia kibe somo wangu la mandazi bite lakini yokira kamura gataka atamu atikide bakorara isiniriyo ora aliegwe bese akonyeguza tosuke boziosia ako kare gonse kisana le bishop teka tokusuka boziosia naro ko boliga nga kiara mangana ijipasari ora chikonyarigereria sect county ipasari dai wete kwa bibo bya pani nga bozonga apana ko pasari ni yakene timati osero maene pasari is I will give to the deserving students without favor ni manyeto obuno bukurumi kurunyomba kuroba tureti paka bachimu paka igoro abantu through persuasion education na wakarango bukurumino kana bano kuli no mwana toto obani kwa mana kwa omuntu buna Bishop Onyancha omuntu litaedo of course imbara abantu bane bali taete bakanyoroba so okay na bana awata bana 10 those things I understand ama all say community man na otokora uyunali saveti no nyoko nyoraka pension taisi lakini toko tika toto obani bebo bayamba yi omuntu lia what the aya transparency even the beyond integrity c'est question of integrity choose people with integrity chora bara ya baronge na nawe uyumburia mama ali ngwatera bango bate no buli abana bane no buli my wife aba tingi gitu akordu mwagete na bakoranga mali na bangi zaine nigasi na korete giripati atunga bondu ko korunyamira ngosabera bishop ebisio ase eganga eyo abwate oyigiripati atunga awateana no ale amonainto no moreberi kabisa aligarete gocha ase studio myamana mwanju muri karwendete gutubwatia bano bishop ningani oruringana lya uri omwari kya gise gitoro cyarire ningani oruringana lyawo osabose bwa bo mwari ojaso mwanju muri otorigeri usatoka jaga byamano makori iganale gusabira abantu baminto mwanya gitinge bonse una togo cia koyarigania kojora barai baito kuruo mu MCA omujumbe gocha bako mu women rep omo senator mugabana mu president mochore abarai bagwate chingi ya na andi mono musabenya sai abarai amangana yogo serwa kitongole gisiringi omye moko egwa ninu mwitindeka omuntu yiga kwa rero muboli digamba mbaye bone gendo simbo abantu ababo muri ero omuntu akana chikanisa isano ikomiri tuko Jumamosi Jumapili tigachiko ejiere to komorora kanisa ya Nyasaye nkina bokonya chikanisa weta jikuranjiro njio nabonga nasa simba nabantu ba Nyasaye iko chora abantu
babwate chimbwa chingiya nande bamuirogete Nyasaye bali banjeta abamwabo kiato gwanya Nyasaye otangiti oyo mino kedio bwate gebra na ateba njarambo dangeri kinyinge daga 500 kirikiane osenko ya 100 maja 200 that is the truth of the matter kintu rangiria abango mu kidogo ya sakibaba lakini kiweze ikie bantu lero from nowhere kimilionea bali kibilionea ibori ngai bakorusia ne binte bibyaboza mbibwate consequences chora baraya baya na hande tokozi campaign jeito no itongo tutike kora amana abana inji ni ngagijeino mwairo liba kama chora baraya baya nyasaba sesenie nando sabirenze yeito no itongo no murembe mbuya mono embe mono majumuriria karoro yetu atwara mangana inkwane ngia ya bene na Bishop Josiah Onyancha yokurikiro kibuga banase county ya Kisii onyaga kwerera otebena nera mo mwali baga kurwase county ya Kisii ninera nyara county ya Kisii anyara kunyirabuya